Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Bwana Olivier Nduhungirehe akayongeye kubwiza ukuri Patrick Muyaya, Minisitiri w'itumanaho ndetse akaba n'umuvugizi wa Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yamubwiye nyuma y'amagambo akomeye cyane yavugiye kuri televiziyo y'igihugu RTNC avuga ku bijyanye no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Mbere yuko tugaruka ku magambo yavuzwe na Minisitiri Olivier Nduhungirehe, reka tubaze twumve ibyatangajwe na Patrick Muyaya muri iyi video. Je sais qu'il y a une grosse question qui revient souvent, c'est la question du couloir humanitaire, c'est la question de la réouverture de l'aéroport de Goma. Ndabizi neza ko hari ikibazo gikomeye abantu benshi bakunze kubaza kijyanye n'icyo bita umuhanda w'ubutabazi. Ni cya kibazo kijyanye no kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo byorohereze kugeza ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ingenzi bifasha abaturage bacu bari mu kaga. Ariko tugomba kubanza kumenya ko isi y'ubwikorezi bwo mu kirere ifite uburyo bwayo bunoze kandi buteguwe neza. Icyambere, ibihugu nibyo bigize umuryango mpuzamahanga w'ubwikorezi bwo mu kirere. Niyo mpamvu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwikorezi bwo mu kirere bugengwa n'inzego ebyiri. Hari urwego rwa politiki rushinzwe na Minisiteri y'Ubwikorezi, hanyuma hakaba RVA ishinzwe iby'ibikorwa remezo byose by'indege. Hari kandi AAC, Autorité de l'Aviation Civile, ari igenzura ibikorwa byose by'ubwikorezi bwo mu kirere. Harimo gutanga impushya n'uburenganzira ku ngendo z'indege. Reka nguhe urugero. Nta ndege n'imwe yemerewe kwinjira cyangwa kugwa ku butaka bwa Kongo itarabanje kubona uburenganzira bwayo mu buryo bwemewe. Iyo ndege igomba kuba yaratanze amakuru yose ajyanye n'iyandikwa ryayo, amazina y'abakozi bayo n'abapilote, umubare w'abagenzi ndetse n'urutonde rwabo. Nyuma yo gutanga ayo makuru yose, ko AAC isohora urwandiko rwemewe ruyemerera kuguruka ku butaka cyangwa mu kirere cya Kongo. Kandi ntimuzabeshywe, indege zose zigenzurwa igihe ziza kwinjira mu kirere cya Kongo. Niyo yaba igiye kugwa Goma, igomba kuba yabanje kunyura mu nzira zemewe nka Kisangani cyangwa Kindu, kuko ariho igenzurwa rikorerwa. Ibibuga by'indege nabyo bifite amakode yihariye akurikizwa n'inzobere mu by'indege ku rwego mpuzamahanga. Bityo rero ni ibintu bidashoboka gutekereza ko aba barwanyi b'umutwe wa M23 bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda bashobora kugira uburenganzira cyangwa ububasha bwo gukoresha ibibuga nk'ibya Goma cyangwa Bukavu. Iyo baba bafite ubwo burenganzira baba baratangiye kubikoresha kuva kera. Ariko nta ndege n'imwe ishobora kugwa cyangwa guhaguruka muri ibyo bibuga muri iki gihe, kuko hashyizweho icyitonderwa cyiswe NOTAM, Notice to Airmen. Iryo ni itangazo ritangirwa ku rwego mpuzamahanga rivuga ko nta ndege yemerewe kugwa cyangwa guhaguruka i Goma cyangwa i Bukavu, kubera ko ibyo bice biri mu maboko y'abarwanyi bafashijwe n'u Rwanda. Kuva icyo cyemezo cyafatwa, nta ndege yemerewe kuhagwa. Ariko kubera ko hari ikibazo cy'ubutabazi kandi n'amategeko y'intambara yemera ko n'igihe cy'intambara habaho inzira yemewe yo kugeza ubufasha ku baturage batishoboye, ntabwo u Rwanda cyangwa abo bafatanyije barimo M23 bashobora kubangamira uwo murongo w'ubutabazi. Niyo mpamvu hategurwa uburyo bwihariye. Ntabwo NOTAM izakurwaho, ahubwo hazategurwa ingendo zidasanzwe z'indege zizaba zigenzurwa neza, zifatanyije n'inzego z'ubutabazi mpuzamahanga ndetse n'umuryango w'abibumbye ONU, kugira ngo barebe uko ubufasha bushobora kugezwa ku baturage bugarijwe. Ibi bisobanuye ko indege yose izemererwa guhaguruka cyangwa kugwa muri ibyo bice igomba kubanza kwiyandikisha mu rwego rwa AAC, igatanga amakuru yose asabwa mbere y'uko igenda. Nuko ibintu bizaba biteye. Ntimuzabeshywe rero, nubwo abo barwanyi bafashe ku ngufu ikibuga cya Goma, ntibafite uburenganzira na buke bwo gucunga cyangwa kugena ingendo z'indege zishobora kuhakorerwa. Ibyo bigomba kumenyekana neza kandi bikumvikana mu buryo bweruye. De décider du trafic qui doit y être fait. Donc ça doit être quelque chose de bien clair
de bien précis. ngira ngo murabyumva rero ibyatangajwe na Patrick Muyaya nyuma y'inama yabereye i Paris ni ibintu byateje impaka nyuma y'amagambo akomeye cyane ya Perezida Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, n'abafatanyabikorwa be b'abanyaburayi bavuze ko bagomba gushaka inzira y'ubutabazi harimo n'icyo bise inzira y'ubufasha ishobora guca mu bice biri mu ntambara. Ariko icyo gitekerezo cyahise gitera urujijo kuko bamwe babibonye nkaho ari uburyo bwo gufungura ikibuga cya Goma ku ngufu, mu gihe leta ya Kongo ivuga ko icyo gice kiri mu maboko y'abarwanyi bafashwa n'u Rwanda. Nyuma y'iyo nama, minisitiri w'itangazamakuru wa Kongo Patrick Muyaya akaba n'umuvugizi wa guverinoma yasobanuye ko nta ndege ishobora kugwa cyangwa guhaguruka i Goma mu gihe icyo gice kigifashwe n'abarwanyi, kandi ko hakiriho icyemezo cya Notam gihagarika ingendo z'indege muri ako karere. Ariko amagambo ye akaba yarakurikiwe n'igisubizo gikomeye cyaturutse Paris ubwaho, aho minisitiri w'u Rwanda w'ububanyi n'amahanga yari muri iyo nama, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, akaba yaravuze amagambo akomeye cyane. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, Nduhungirehe yavuze ko byaba byiza kurindira ibisobanuro by'abateguye n'abitabiriye inama y'i Paris mbere yo kuyobya abaturage ba Kongo. Yavuze ko abitabiriye inama bose harimo Perezida Macron, Minisitiri Jean-Noël Barrot ndetse nawe ubwe bavuze ibintu bisa ko icyemezo ku gufungura ikibuga cya Goma kizafatirwa mu biganiro bya Doha hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa AFC M23. Yongeraho ko nubwo Ubufaransa bwatanze igitekerezo cyo gufungura ikibuga cya Goma ku mpamvu z'ubutabazi, leta ya Kongo itari mu bifite uruhare kuko icyo gikorwa cyagombaga gukorwa hagati ya MONUSCO n'uwo mutwe wa AFC M23. Ibi byumvikanye nk'ubutumwa bweruye buvuga ko Kinshasa idafite ijambo rya nyuma kuri icyo kibazo, ikintu cyakiriwe nabi n'abayobozi ba Kongo. Ku ruhande rwa Kinshasa, ayo magambo yakiriwe nkaho u Rwanda ruri kugerageza kwerekana ko rufite ijambo mu bibera muri Kongo. Abasesenguzi benshi bavuga ko ibi bishobora gusobanura byinshi ku mibanire y'ibihugu byombi, cyane cyane muri iki gihe aho ibiganiro bya Doha bigaragara nk'urubuga rujya mu impande zombi, ubwo ni AFC M23 na leta ya Kongo, ndetse n'ibiganiro bya Washington bihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi mpande zombi nubwo ziri mu biganiro ariko ntizihuje intego. Ku banyapolitiki ba Kongo, gufungura ikibuga cya Goma bitavuguruwe n'inzego za leta ya Kongo byafatwa nkaho ari ugusuzugura ubusugire bw'igihugu, mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda bibonwa nk'uburyo bwo gutanga inzira y'ubutabazi idahagarikwa cyangwa idahagarikirwa na politiki. Ibi bivuze iki rero ku rwego mpuzamahanga? Ibi byose bera mu bihugu bikomeye nk'Ubufaransa n'Ububiligi biri kugerageza kugarura ibiganiro hagati ya Kigali na Kinshasa, mu gihe kandi umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ukomeje kuba mubi. Ibitekerezo bitandukanye ku kibuga cya Goma byerekana ko atari ikibazo cy'ubwikorezi gusa, ahubwo ari ikimenyetso cy'imbaraga n'ubusugire bwa Kongo n'uburyo amahanga birimo. Abasesenguzi bavuga ko Kinshasa ishaka kwereka amahanga ko ifite ijambo ku butaka bwayo, mu gihe Kigali ishaka gusobanura ko ibibazo bya AFC M23 bigomba gukemurwa mu biganiro byumvikanweho atari mu ngufu. Muri make, impaka ku gufungura ikibuga cya Goma zigaragaza neza ishusho y'ububanyi n'amahanga muri aka karere, ariko ikibazo gisigaye ni kimwe: ninde uzafata icyemezo cya nyuma ku kibuga cya Goma, Kinshasa cyangwa ibiganiro bya Doha? Mureke tubashimire bakunzi ba Pilot News TV, nk'uko mumaze kubimenyera, nkaba mbashimiye cyane kuba mwakurikiranye iyi nkuru. Ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.